Wadla ke jingking nar hadwar ksot ke balatip kum ke Bailey Bridge kadai ke badang syudap snatamai da ke Border Roads Organization ban pensuk ya kalit kawan kipat ba. Hendrai ke balabo ha ke dom ya baro kalong ba menta ke kentiru lakhang biang ya kipat ba bakin let banwan lengba ke jingking ke badon ha ke distrik Riboy. Ban chupan kan mau namar ke jing sniu jong ke jingking barim hadwar ksot latai ya ke jingking bathamai da ke jingking nar da ke Border Roads Organization ha ke jing lut ke balakot kumbalai klur tam AA badang shen hub nai leber hajar apuai la plepat ba ke jingking nar du sembut menteri rang ba ke jela ba preston tensong. Hendrai ke balapan lengo bat pensubai kipat ba ke jela kalong ba ke sorkar jela kumjuk ki bord penyak distrik Riboy. Kilapan mi iku hukum ban khang ya ke jingyat kali nang ke jingking nar ke bathamai la bon sien nado bala plepat ba ya ke bala sakhiru ya ke jing deko jong ke jingking nar bathamai namar ke jing sniu je lentang ke basyang hasilan tar jong ke jingking. Menta ka kentiru gibor penyak distrik Riboy kilapan mi biang ke hukum ban pensange ke jingyat ki kali kamtam ki kali he namar baladon biang ke jing julor jong lentang hagane ke jingking ya ke bala ban kedau batang nado ubnai leber jong nu senam hajar apuai ka hukum ban pensange ka yat ke yang ki kali na ke jingking kamduna syo ya ka lai ne sausian tad hado ubnai jelio. Kat kum ke hukum bathamai balapan mi de bor penyak distrik lapan bena ban khang biang ya ke jingyat kali na ke jingking ke bathamai nado ka khat praterik hado ka arpulai terik menta ubnai jelio. Kat ba ke jing maramot kedang yat bala ailat pat ki kali ke bakit palat ke shipo metrik ton bagila banyat na ke jingking ke barim. Bat kane ke hukum kan trekam tad hado banda pen bena de kum waipat.